Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, biz bugun mashina bozorida bayqab o'tamiz. Mashina bozorda balar har qanday 100 mingdan o'tib mashinalarni alsa bo'ladi. Fitter 6-7 ming dollar turadi. Nexalar 200 ming, Porterler 600 ming, Matizler тоже 200 ming. 200 ming tereginde. Mashinalar ko'p. Bugun elda ko'p aybay. Hozir mashina bozordan ellar qaytib o'tishadi. Shu videoni ko'ringizlar. Tak, kechki bozor boshlandi. Kechki bozor mashinalarni bayqaylik. Avensis Universal yaxshi mashina bu, pishiq. 8900 dollar deydi. Biroq basi qimmatga aybay. Toyota pishiq. Shunisi yaxshi-da. Mashina 1885-yildan boshlab chiqa boshlagan alg'achqi mashinalar. Yevropada boshlangan 1885-yillari. Shundan beri mana dunyoni mashina qaplab ketdi. Bishkekdagi Buna bozorida yuramiz hozir. Kechki bozor. Mashinalarni chaldirib beramiz. Tak. Короче, ne машина ekan? BMW deydi. BMW benzin 7300 deydi. Состояниясы yaxshi. Assalomu alaykum. 2001-yil ekan bu. Qancha go'vicha hozircha bu? Расход аз эле? Аз эле. По городу 3 литров на механике Харьковга барганмын мен. По трассе 7 литров. Я сам был удивлен. Qancha tepding buni? Qancha aydading? Men ikinci хозяин вообще. Qo'shnim birinchi хозяин bo'lgan Germaniyadan kelganda. Bo'lish qancha bo'ladi bundami? 7 ming bo'ladi. 7 ming bo'ladi. Ma'qul. 7 ming dollar deydi. BMW. Bu o'g'ri kelgan so'ygudagi nimasi o'g'riroq bo'ldi buncha. Shol, hozir malolitrashkalarni ko'rsak, bu O'zbekistonskiy mashina. Qirg'izdan bergan. Avtomat deydi. Tak, avtomat. 2011 deydi. Qancha ekan? Buni 800 ming deydi. Jaz 10 ming dollar ekanda. Shomni taможный союзga kirib atganda yaposhkalar 10 ming dollar bo'ladi deb eldir prognoz qilyaptilar-da. O'sha mezgil qancha yildan keyin bo'ladi? 6-7 yil, 8 yildan keyin o'sha baga chiqadi. Так, Norris mashina toza o'xshaydi. Состояниясы 2011-yilgi deydi. Nomer yo'q ekan. Mexanika deydi. Sezib tur nimasin. Bu yoqda ko'rsak. Yaxshi-kan biroq. Da, mashina. Non görelchi mashina. Mashinani görelchi 2010 2006 210 ming ekan. Tak. Tak, daha 1.07
Ол қанша да атады? 230 мың дейді. Ташкент бұнда эле состояниясы 2005 жылқы. Так, мынаны көрөлчү. Эми бул кайсы жылкы машина экен. Жакшы сакталыптыр да. Хорошо сохранилось. Охо, 59 жылкы дейт, $9,000 дейт. 59 жылкы. Волга эле, Волга. Жабык окшойт. Жабык экен. Бул. Бунда неме жүргөн окшойт, походу. Брежнев жүрсө керек мында. Брежнев. Ол өзүнчө авторитетте убагында 60-жылдагы эң популярный машина. Бас. Ал жерге. Мына кайсы болкат? 50 экен. 50 болкалы. Так, дальше кетсек. Бүгүн күнгө жекшемби. Машиналар азайып, эл азайып баратат. Так. Но Ниваны көрөлчү. Нива. 2010 жылкы. Канча дейт? 500 мың, 490 мың. Эки эшиктик экен да. Эки эшиктүү. Так. Машиналар жакшы. Но бизнестер, ашканалар жалаң. Булар бир айда 6-чы күнү, 7-чи күнү эле иштешет, 2 күн. Калган күндөр бүт жабык. Машина базардын обороту миллиард болуп эсептелет. Бир айда миллиардтарды айырышат да. Бул машина базардын ээлери. Ошондой. Так, дальше но Грузиядан келген машиналар, жаңы машиналардын жакка келдик. Жаңы машина. Электромобиль дейт. Но электромобиль тройбе. Ничего себе. Что дейт? Электромобиль. Электромобиль екен да бұл? Так. Дальше көрсөк, дальше. Ачма машинаны. Мында плюс. Договорный какой-то. Договорный. Мына көрөлчү бул жакты. Навестин алдында турган машиналарды. Теймет кирип алып турган бияка мындай. Машиналар кирип алып турган. Так, мына теймет көрөлчү. 5200 дейт. 5200, 400 болкал, 400. Жаңы болкат. 11900. 11900. Так, наркы бетке өтсөк. Так, но Lexus 470 2006 жылкы $28,300. Номерлерин көрдүңөр. Toyota Lexus
адашып атам. ES 300 гибрид рестайлинг дейт. 2015 жылкы идеальное состояние $32,000. $32,800 дейт. Бара-бара техникаларда көбөйөт экен да. Техникалар көбөйүп, машиналар көбөйүп. Ipsum көрөлчү, Ipsum договорный. 2006 жылкы. Бул жакта жаңы машиналар турат дайыма. Но машина жакшы көрүнөт экен, а? Шуну көрсөк, э? Так, Camry 5 дейт. Жакшы машина экен. Жакшы машина экен. Так, дальше кетсек. Мына кечки базар болуп, элдер уже машиналарын алып кетип атышат. Чыгып атышат мынакей. Так, biz дальше силерге чалдырып беребиз. Но машиналар бир күнгө 300 сом төлөшөт. Ал жерде турган үчүн. Канча машина көп болсо деле, ошончалык машинага муктаждар да көп. Мен мисалы мына 5 жылдан бери жүрөм. Мындай машина айдагам убагында. Жаман капризный болот. Мягкий машина экен да. Так, дальше. Азыр көрсөтүп берсек сиздерге. Так, Одиссейлерди көрөлчү, ал жерде 2 Одиссей бар экен. Одиссей. Honda Odyssey Shuttle дейт го. Shuttle 570 миң дейт. Сиздики машина? Канча болот эми болушу беке? Көрөмүн. Газы бар, а? Тетигден меники комброн жакты. Жакшы экен да. Нар жакта да бир Одиссей бар экен, азыр ошону да көрсөтөбүз. $99 экен да бул, жыл, а? Бул 99. Бул дагы Shuttle деп коюбуз го. Анысы кандай болуп калат? Shuttle не уйла. Ушундайбы? Odyssey'дин өзүнүн правый бар. Бул американскийби? Европейский. Так. Машина жакшы экен. Канча айдадыңыз буларды? 3 ай, 4 ай болду. Сонча? 3 ай? Жаңы эле алыпсыз да? Просто иним болчу. Мага оформить этип, Россия кетип калдым. Акчасын берди. Өзүмкүн сатам. Ошо номерлери бар экен, чалыңыздар. Кымбаттуу YouTube көрүүчүлөр. Номерлериңизге чалат буюрса. Так, дальше уласак. Дальше уласак. Мындай Mercedes'ти көрөлчү, Mercedes
Mercedes-Benz 320E 95-жылғы 400.000 дейді. Номерін көрдіңіздер. Состояниесі жақсы екен. Мынаны көрсек күш. Примасиві 400.000 кана 2000 жылғы. Қаншаға бересіз байке? Точкасын айтайын ба? Точкасын айтайын ба? 370 болды. 370. Так. Правый руль екен, левый руль екен да? Бұлар көбінше правый руль болуы ле? Жоқ, наоборот, көбінше бұлар левый болады. Левый болуы. Правый деле бар, левый деле бар да? Қанша айдадыңыз бұл машинаны? Аптеле алған жоқ, 2 ай болды. 2 ай. Жақсы. Аз ішеу екен, көп ішеу екен? Читай ба? Жақсы. Так, дальше. Еще Mazda. Еще Mazda көрсек. 300.000, 360.000 дейді. Так. Так. Келесің. Bunu anlayalım. Audi A6 дейді. 300.000 дейді. Так. Сапарымыз қарып барады. Ол жерде азарт болады, азарт. Так. Дальше көшені тартсақ, мына көшеде ремонт іштері болды. Biz дальше тартып кетеміз. Машина батпай уже жолдың жарымына чейин чыга алышты бұл жақта. Берелеп аласадан машиналар өтіп жатышат.